tuk chuak nom ule vain nun kong roi tua tan kan boy fo na asom pakhat na turin zirtir na dikle diklo thiar thiam lo na ti thupui kan zir ho don ani he thupui kan zir hian tu ma ti na te mo kan tum ran lova pathian thutluang tlampa ngaya tanga kalpen na satalutuk maya he pathian thua tangin achan na pe in kan zir ho mai don ani Timothy thon kat bung khat chang thum thu lo chiar le masata ilangin Macedonia ram kapandon laya kangen che angkhan tu na po efisi kho a ring turin kangen na che chuta mithen khat chuan zirti na diklo an the dara tito lo turin shil ro atiani hei hi Poland Timothy ne na angen na ani zirti na diklo chung chang hi kan soi fowa Mizoram apol rang lo chuak to te an kaldan le an nun phung an chet ji atanga kan han thlir hianin an zirtir na hi him lo top mai te kan ti a he an zirtir na adiklo topang te hi kan han ti thina nima sela zirtir na diklo kan ti te hi adiklo na lai sei tur ber khe chung lo hianin omze nei lutuk lo hian kan ve kan soi ve fo thina ni kan rama hian zirtir na rang atama ma ni thoken dik ber ni in kan ngai thewa hetiang kar hianin pathian ngai sak vak lo hote tin pathian thu pomdan mu mal nei lo principle nei lo asoi ngai noma piang te dora asoi oi oma piang te thu sei pomzel mai mi te kan tam em awang hianin Christian na hi sa khodang te tan mu sit omin kan siam ani ber mai chuwangin vena hian kan boina pakhat zirti na diklo thiar thiam lo na ti hi zir atulta in kan thria a I boina polo ni ve mai theya do thei taka ilo ngai thak le kan ngen masa che ani zirti na diklo Bible atang hianin han en masata ilangin thuthlung hlui kan en chuan Bible a hian zirti na diklo tam tak alo om to a azong kan sui seng don lawa toy te kan la chuk mai don ani kan mu masak ber pol nialang chu sina itlanga mo si alon lana arianti deuta ka wanga arona hova rang kachak mga bong no lim an lo siam le chibayan lo buk tak te kha ama saber pol ni inahan ngai theya tin kanan ho pathian baala kha an lo befo maya zirtina diklawa hroilu inan lo om thina hengte po du amna wang vekani tin kanan ho tele foiniki ho milem pathian ashera te po kha an lo be thina ring lo ho amon ho pathian moleka biak na te pethor khuwa ayen thiam balama zirtina diklo lama te khanin Israel mi pathian mi inti meu po kha an lo in nu koitir vedam dam thin ani apoi khop mai thuthung thar kan en chuan Farisai hote Sadukai hote Nazarin hote Ebian Paul hote tin kumzabi pakhat na nulama Platonism kan ti te Cynicism kan ti te Epicurean na zirtir na te Stoic ho zirtir na te Sophist ho zirtir na te Gnostic ho zirtir na te atam mai kan sui seng lawang heng ho hi zirtir na diklo kan ti te an ni an zirtir na diklo kan hanti na chan chu mi mualan moi an tuma midrong bol an uara thole na omlo tiaring ten nia ebian pol ho te phei chu tulaya champhai khu a deleted ko ran inti ho wang deu kha an ni deu bermaya lalpa mingin anin tire thei chia ma poisa manglowa kho sakten tuma puka ten oma an re thei em an nei anganin share ton anin mangai thiam ema pathian minga re thei anin huam mani nima sila hun local zela kumzabi pasari na hun laya musulman sa kholo pian lai khan anwa yin muslim an lut fai vek mai ni chu zirtir na diklo hian boral na konga min nuk lut thei ti hi achiang khop mai tunlai huna lut ta ila tunlai huna zirtir na diklo te hi
riat thiam harviau maya hallelujah amen nen a ne nan punga an rau thin sia riat thiam harviau thin rengani chu wangjon voina hian zirti na dikle tiklo I thlir thiam lo ani po in imo mia lovani Reverend Vanlo zuat na soyang khanin an zirtir na te hi an bai hat ne so ema atak ayin alim hianin atak anang zok fo chinani atiang deuh ani a mi ne thei riau na te hen nei thina kan rama zirtir na diklo pudar tu engam moza te hi an pathian thupom dan a him tok lo wanga ko ranin an rong bol na alo chol tir to ko ran lakati taw le ko ran do tlat chi te enga moza tan om ti hi kan hriat a poimo a magdeu mai chu ma na ta to ko ran hian do tu le nek nok tu hi alo hai cham ngai lova tun thleng hian alani amai ro chu amak lai tak chu zirti na magpui pui le ti du da na tam takara hian ko ran hi ading changzo ka ala ngarani hei voina hian kan hriat a poimo in ka hria ani chu wangin hetiang hian zirti na dikle diklo chu a thena zar a hriat thei ome pakhat na chuan a test of origin an ti a chumi omzia chu iphak tokin zirti na diklo zirtir tu te an origin an lo chu na han chui thinang che zirtir na le rin dan makpui pui hi ain tha chon thei emoti tur hian a lang ve fo mai sakol boy pui hote mumang le in larna boy pui hote hi an ma nia bul ron tran top hi an tam lutuk lo an nu le pa te po lo tui pui fo to an tha tu te atang lo in tha chong ve deuh to te hi an ni fo maya chuwang chuan zirti na dikle diklo thiar khan the na turatan chuan a test of origin hi apoimo mani adot lia chuan a test of authority an ti ya an thukena enge thu nei berni ai hriat ti kha han ngai tu awang la eng chung change an soitam ber bible in ngai poimo na le thu nei na aneyem nge mumang alang sarjok mi mal experience li rin mun achangem ti chuan a thingbuk noya chuan thim jinga kakala tharau thianghlim chuan ti hian a kabenga thuron soya tiang chi te mi mal experience anga kalna sa te hi ahim tok lo fo thina pole experience sang kherin khavela mi ringzong zum hi kan piang thar don lo ti hi kan pumangai pathian pakhat ni si mitin te ne na kan hriat thiam to ka kongrang ranga in puang chuak thin ani na hi pathian ro puina ni chuwangin an thu cha bible in authority aneyem ti hi lo chi tlat zelang che adot lia chon a test of godly living anti a zirtina danglam deuh hlek boy pui tu te chu an zirtirna le an nun ain milem an nun kal zel a pathian thuem ti hi ite na turata na lo mang tlatang che tunlai a hian zoram pum pui huwa po a kan hriat lar an ming soilo ta ilangin zirtirna him vak lo wa pui tu te zinga zupom tlat zusem sem thin pathian fakna muna zusem an omnia male bible pon lama pathian o hriat tuma vak pathian in puan na fam kim om chun bible khup zonga rong bol tu te hi pathian tharawa tang ni lo tharau na zong chang an di du fo chu wangin lo fim khur tlatang che khrem mun te van ram te po fang to hiala in soi venia zu in si te hi enge ingai dan ithu aniang chu lo ngai to chun zom ve ang che adot lia chuan ko ran chu san tura thlem na hi anasot khop mai mun ranga ko ran chu san na a thleng fo maya ke kara hianin min ron fo na min ron be ve fo maya tin nge kan ti don tia a malak dan tur min ron ve te po hian om thin malak har em amai ro chu pathian thu hi dik takin ipuang mayang u bial pakhat akanom lain zirtir na him lo tak mai ron lu pui tu aizola tangin kan nei tlat maya kan ko ran chung ku a anin ngata zirtir na dikzik luk vak lo an ron puang chuak tlat maya
zirtina diklo boy pui tu te ang deuh hlekin home crusade le house fellowship ang kha an urviau maya biak in nei ve heklo le mi ina antilor mai zelani an ho tu nu thu soi chuanin min dek na hle maya ti hian pathian thu kha pola soi ang nilavin ama du danin a han kai le kwal ta ni an zinga ta lo chuak ula arangin omro uti in pathianin min thrila chu wangin kan homa ngein ko rana tanga in chu kan du ani ko ran hi a hlo om lutuk ti in an campaign chiam mai ani apoi ka ti em pola soi om zia kha apoi mo ber chu ani zo kang pathian thu zirna lama chuanin don't pick the verse out of the context santia mizo tong chuan a soina din mun le borok a context kalkanin idu lai bible chang thuru chuak su ti nani helai thu ko ran chu san tura an thlem na hi pola soi om zia chu sum do na mun pui korin kha sil charang khuni ta sela pola khan rong bolin kum khat le chen ve zet azuk cham chila ta chon ko ran te azuk dina azuk phunani amai ro chu korin khua a ring tu te kha ring thar te anni ti kha he ila polan ring tu a siam chop te kha ni a anni tin eizon na le biak in pon lama ko ran pon lama anni tin thian kom te le annu pui pasal te kha ring lo mi ten dia nin nei pol na sa sia chung an thian le an kop pui ring lo mi te wang chuan suala roi lu in an oma ko ran meu po kal suala lalpa jan ri sacrament te kha an rui pui chia ma mi hausa le thil ti thei deuh ten an du to kan eya mi re thei le noi nung deuh te khanin chan pon nei ve lova lalpa jan ri sacrament a khan in thliar na te om thin chu te khop chuan ko ran khan ko ran po ang to lovani chu pola khana ena ama phun nge adin nge ko ran ania wangin alai natlat mai chu wangin an zinga ta lo chu ula arangin omro u ti lai chu hi la chuak lovin chu wangin ti asoi chan takha helai hian alo pui mota a chu wangin ati chan takha ama changa chang som pali chowa khanin ring lo mi te nen rual lo taka ngong kolba duni nam su u suol na le fel ne in enge in trom na an nei ani lo le thim le engin enge in pol na an nei ti in zo na zo tani ring lo mi te soinan pola hian suol na ti le thim ti hian manga pathian mi te ring tu te soinan fel na ti le eng ti kham mang thung ani in opposite lavani achu wang chuan ring lo mi te na in nei pol le thiana in koma a kop kha a fel lava chu wang chuan ring lo ho nen in nei pol te in kom fo te ban sana chung ring lo ho zinga ta chu in la chuaka aranga oma lalpa mi te chu in tel khoma pathian mi te chu in mangai to na nung ho turin pola hian a fui ani zo kani ko rana tanga chuak tura ti nat pakhat ma a om lo ti kha chiang takin kan mu theita ani chu wangin du lai bible chang la chuaka zirtir tlan pui tu te hian pathian thuan mangsual thin ani tho chuanan tho nang dewin an du lai la an tho chu pui chia ma du to kinan au pui thin ama ero chu bible in min zirtir na a context kalkana du dan na bible chang herrem le du na lama tho chu pui hi accident to na ni ti kan riat apoi mo ang ti chuan bible in min lo warning lok dai to maya pathian thu hi man di ka ngai ani bible hi uluk takin sheri la adik le diklo chu tam tak a riat the ani te ma zong tar lang ta ila timothy thon khat bungli chang khata chuan nakin huna chuan mi then khatte chuan rin na an laban sanang ti na soya aderin do thu an hrilanga chung mido thei chu an ma ni chele thriat na nge ya thir lenga de ang an yang atiani chingne berang vun sinin an se thei zongin pathian nung ko ran holder vek an tum thina ni adot le chon peter le khathon pakhat na bung thum chang thuma heti hian a soya nin hununga chuan nui san tu te chu an ma ni ti sachak na anga omin nui san chungin an lo kalang ati a wena hian ko ran hian mu sit nui so avan hlo da em timothy thon kat bungli chang khat kan chira khanin
Christian roi tu le tharau lama po a anar kai tu nia in ngai te meu po an rau chana wanga chapovin tharau sual roi bova omin ram hoi te zirti na thu ang thu an ngai sak don ti min ril kal mai ani juda po in chang lina ti hian a soya kan pathian khongai na chu hurna a an chan tira kan ho tu le kan lalpa nei chun Isu Krista chu an oilo bokang ti in asoyani chuwang chon Edmund bu ka khanin heti hian alo soi Edmund ba ka khanin heti hian alo soya wantlang hian tual thatte uire te aen khum thei ani mai thei chan chin thadang zirtina diklo khil tu te ero angai dam tura ni lo ati top mai achan chu Galatia bung kha changri ta pola na soya kha aden al atlo chana chu tiang zirtina diklo boipui tu te chu an chedong in omro se atiani pathian nung ko ran ti boy a phaltlat lo thupon bung ni chawa ko Asia ram ko ran pasari te a pathian ina ko ran pasari zinga paruk adem ho kha adem na tam ber chu zirtina diklo in ngai theya wangin ti kha nitlat mai ni chu zirtina diklo holo zirtina diklo enga ama ngai lo zirtina diklo ngai theilu tuk ho hi lalpan chung chu a hotlat mai pathian alung oi tlat lo a thu tak an ti dala wangin pathian thu tak nam tin dam na pathian thu tak ti dal hilal pan arim ti reng lo chu wangin vena hian bulkman ana soyang khan theologian ro pui bulkman a khan sa khuana hi opia mangania man thiam lo chuan mi in an rui pui chiam thina lo ti ang khan zoram hian pathian thu hi kan ram dam na zonga mang tangkai lovin a boy zongin kan rui pui chiama ko ran mak pui alo chuak ta teu mai hi apoi mani heta hian ko ran mi pathian mi te chu kan na phak turani chu wangin zirtina diklo i thier thiam lo ani chuan imirin zong takte zor re lo la pastor te po zor re hau suang che uluk taka zia nuwa en dikhlap ahimani ti nuwa zirturap an print chua Sunday school a nge hian pathian thurin tlak zirang che tita chuan nangero chu zirtina dik tak ne na in me thu sero ti in bung ni chang khata min thrila pathian thu hi kan rin dan nilovin a om zia zok hi puan chu itum tlat zokang u lalpan remati chun nakina Bible ma nia zirdan te po kan lati chuak le don nia lalpan thu kan zatan mal somro se amen itong tayang u lalpa zoram chanchin thai zon chu ram inti thin te hi chanchin thain ram huya bo kan ti mek lai hian kan pathian thu pom dan diklo te hian setana atingam ta te maya ko ran te hilal pa min nek sok maya min tilu hai ta ni hi vena hian imi te po in enge pom tura pom lo tur kan hre thiam to lova eng tian nun tur nge ti te po hi kan hre thiam to lova zirtir dan chirang atam pom dan atam ngai dan atam kan kal thiam lovani hi tharau thiang lim nangin min zirtir la pathian thu tak thu nung dik tak kan pom theina turin le chu chau chu kan ram dam na ani ti ria a pathian thu tak chau kan boipui theina turin ti a ta om te nangin ti fing thar le la tharau dik takin pol thar le la he ram nat na hi lalpa corruption le zuk le muam rui lo nom chen na chau ani lo he pathian thu nge po hi min ti na tu alo ni ta ka wang hian lalpa sula wanga kan room na hi anasa talua ani chuwang chuan ti dama kanom thei nan he thu cha ngai thatu te zong hi kan mit min ti war sakla i thu takin min tum damang che lali so Krista mingin kan dile amen.